Akarere ka Burera ni kamwe mu twera cyane ndetse kakagira n'ikirere cyiza kibereye ubworozi n'uburobyi bukorerwa mu biyaga bya Burera na Ruhondo. Nubwo bimeze bityo ariko haracyari ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira ry'abana. Ababyeyi bo muri aka karere bavuga ko ari ikibazo gishora imizi mu myumvire, ubumenyi buke ku gutegura amafunguro ndetse n'ubusinzi bw'ibiyobyabwenge buvugwa kuri bamwe mu bagabo babaswe na kanyanga iva mu gihugu cy'abaturanyi. Ikintu ubona kibitera cyane cyane ni amakimbirane yo mu rugo, kindi ibiyobyabwenge, ugasanga n'umugabo yahawe inka arayigurishije. Kuba habaho ababyeyi batazi gutegura indyo yuzuye nabyo ni ikibazo gishobora kuba cyatera imirire myiza. Hari ikindi kibazo kigaragara, kuba ababyeyi bahugira mu mirimo yabo ntibashobore kwita ku bana. Mu guhangana n'iki kibazo cy'imirire mibi n'igwingira hagamijwe kugica burundu, akarere kateguye igikorwa cyiswe umuganda uhuriweho cyitabiriwe n'abaturage bo mu mirenge 17 ikagize. Bamwe mu bavyeyi baravuga ko kuba iwabo hakigaragara ibibazo nk'ibi ari igisebo, ku buryo bafashe ingamba zihamye. Bafashe ingamba yuko iri gwingira rigiye gucika burundu. Ikintu cy'igwingira muri Burera tukaba dufashe ingamba yo kukirandura burundu. Turabihagurukira, turabyitaho, turateka indyo yuzuye, turafite ibirima by'igikoni, turatera imboga, tugire gute twakira abana bacu kimwe n'abatware bacu. Ingamba dufashe nuko tugiye gufatanya nk'umuryango, abagabo, abagore, ababyeyi, abana, noneho twese tukagira imirima y'igikoni, abagabo bakarya imboga, abana bakarya imboga, abagore bakarya imboga, kugira ngo turwanye igwingira. Impuguke mu mibereho y'abaturage n'iterambere ry'icyaro Uwingabire Marie Chantal ukorera mu mushinga wa Caritas ya Diocese ya Byumba mu kurwanya imirire mibi mu karere ka Burera, aravuga ko mu gihe bimwe muri ibi byaba bititaweho muri aka karere, iki kibazo kizakomeza kuba ingorabahisi. Ababyeyi bo mu karere ka Burera barasabwa kongera isuku, bakongera no kugaburira abana indyo yuzuye itakonje, kuko igomba kuba ari inombe yoroshye ubaka umuntu bitera imbaraga n'ibirinda indwara. Iryo funguro rinombye rikaba ryoroshye, umwana arifungura ku buryo bworoheje. Umuhanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane mu karere, Retired General James Kabarebe, usanzwe ari n'imboni y'akarere ka Burera muri guverinoma y'u Rwanda, yifatanyije n'abaturage muri iki gikorwa yatema imboga n'imbuto ndetse hakanangirizwa kanyanga. Yabasabye kwita ku bana kandi bagaca ukubiri n'ubusinzi n'ikiyobyabwenge cya kanyanga, kuko bigayisha izina ry'akarere kabo, ngo bagomba kwikuraho iryo zina ribi bakaba mbere mu kwesa imihigo. Akarere ka Burera kafashe izina ribi cyane rijyanye n'ibiyobyabwenge bya kanyanga. Ndagira ngo kanyanga tuyamagane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arashaka ko mwamagana kanyanga muri aka karere ka Burera, kandi birashoboka. Munyemerere niba mubyemeye, kwa Perezida wa Repubulika mubwire ko abanyaburera banyemereye ko bagiye gukora cyane, bagiye kurwanya imirire mibi y'abana, bagiye kugira isuku. Akarere ka Burera ntabwo tuzaza mu myanya 10 ya mbere, tuzaba mbere. Kugeza ubu akarere ka Burera nubwo ari kamwe mu dukorerwamo ubuhinzi n'ubworozi ku bwinshi, gafite abana bagwingiye bafite imirire mibi basaga 41%. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yihaye umuhigo wo kuzageza mu mwaka wa 2029 iki gipimo kiri munsi ya 15%. Tuyishime Jadofis mu karere ka Burera.